cái scheme kmie it khun đi đến hôm nay cái đấy hay như sang như bọc như kiểu insya Allah senang basnya dapat pada babun senang babun senang bakit ikut aja thì mình ta ngọc bên grand phang đi cái imong bên cái bangin address này bangin khot ini mình ta buôn bạc kila one buôn kini kita ladangi khot ini kita beran jing duna khot men they are specially able differently able kids with special abilities ne pisogum no halal kata kili shailin pisogum no halal kata shailin kila buôn bạc hadu teng bagi kum kili man mo yes ka jar ngi ban so teng ngim kwa ban kan pen mong ni no ni ngi hapan pensai kan kiba pet babas so kita terms kiba long okay ban use ne terms that are not okay ban use kibre kadang marui hitang kadang la bit ban kin ong bekata belong person with disability hi ti beli pis ngo kita kiwi terms breaking iyo kiwi kita teng la da perkat bahas kibre kira long kan special palat kadang ni kata hi kila hangi pangim singo wilong kumbalong lam kiwi hita ngim det ki bas special adu kata ata pan berkata kan kemut hajaka ba haka jingmut jongki bakin penlong include kila exclude no penlong special palat ne la penlong unspecial palat kam yahap I have friends who are with locomotor impairment means wheelchair users ni kran joke bach pang ti wheelchair bagi shong ei mashat ei ki triam hai ta dia ki ong bai yengi you know wheelchair users ki wheelchair users ti ki deaf ki palo jangaru ki ong bai danga ong hearing impairment ei ka biang gitu in terms na bangi tho ni tar ei you know when they're deaf ki ong call me deaf biang don't come kita ki hot call me deaf don't come kita ki special terms kita ki what they want is to be included kumbabi ong mapi they want to be included in everything that happens in this world with everybody mde manong ba tanda ka kantin ken ta kantin ra ki kam jo ki ba pani kam kate ti ki kita ki interventions bere kong na bata kum ki khana ne kum ki interventions in what would you could when it comes to education ne nota de health intervention te kata hi ta ong education te kade akan yang government bet hi namar resources kan government kanu ele NGO kanu NGO don you aku be ka class nang ishe men shang dang sedang yang kata school joti road in 1993 I was not there it's dang Miss Bertha Dakar ki room si berit asna ta building kita ki room si berit 8 children in one room okay one teacher kata ndrimita mangin along inclusive club dang bon shu naman jayu ki dang bon ki disability kan nang ko dang increase namar bele ma kata ka healthy eru kala long available mo ko mangi shenero kita ki PHC CM ki ong PHCs kala dan haman ki kentoy te ki la khamla ban identify no te ki breu ki la kham long aware ki la kham long te ki la kham ka health services kala kham biang kala kham ei te ki la kham la identify te ki la kham la ban bring ki breu ban wan hapo ki school ban you know ban ai kita te ka shang ka government kan ka ki facilities eu ki la ban ai everything depends upon ka government te okay ai financial mentangin ong chapang ki special educators katulop jong ki kan ngali men kan perkhat ha ong katulop mdei so ban ong salary la de ka wage shisha I can speak for them kam de so salary de ka wage and POE kata bi ong iba bakat du kata jing tristom jong ki they get almost nothing. If you get almost nothing, that means no motivation. If you're not motivated, kumpuli pinchule ini tambanya bale ekiway. Haba ite bale ekiway ibam dadan kam le yo bun ban ya bang haban le khambun. I speak for special educators right now. Teka taka deka wa taki kita education get teachers and then when it comes to skill. Mentang ada crunch pang ki facilities haki schools haki health ki mentang comes to skills ki teachers ki skills ang ki teachers training ya kini ki teachers ma mentang ini ki resource teacher bo ong isa kita ki resource teacher ki specialize only in one disability how do you make sure but kini ki resource teacher kila manika ya cross disability yung kita ki cross disability approach when we teach children how do you do that and even if you're doing that
Is it quality intervention? Is it a quality training? All these, there's so many things bangi happen yakran ye. Thì iba pada try ke kajing kwa ip naka liang jong ka sarkar ni gibre ba pat ba snap ke ba pi kwa bakin so thu ne bakin don kajing ka insight ma within what is it like raising ne kuman pen he pen sani lagi pun badan kajing dona do kan met ke ki jing don kam kum kwa ne kum ki kmi ki kwa Thật ông nó mà phải cho nó asal kasi ai skim iskimi kit kundri denim ne kade istai ni sai ni kit cho nó sentang bas ni dapat pada babun bun senang bakit ikun jauh senang babun tu kelum bana ru we sumari kun jauh buat beri lo sarkar dia mempat apa dia saya kan lo sarkar dia mempat lang ini bakit kelum badan jingduna kan mat mau tang bakit kmie bakit kepala bakit kade ni ai kalau dia menong normal lah nyok lah kunjuk kan bajing harap kentang bajing harap macam mungkin mesin dah ai ai kiri mesin teng mereka menong he aids and assistive to keep up low quality. okay kabar kalai tenat kasur kalai tenat kor ngila pulut kasngi ngila pulut ngila li yang dikilai ngila lek song tu ke program jongki ayo ke mesin papundai kemlong ngala je komplain kata direct puasa sing ngali ada po sia khana ni long ada ong prambar yo teng sei lei kan ni ta ka sikut op tu mo kan ni nama bakadan hasnong la jong kasa se ka dan hasnong la jong ni po nguplangi tiang ayo ngata mesin apa tip ini bo long mesin ka bip pelak okay sudah ngan bip pun meaning li so kan pi beten tolong bi beta tap aja sapa senai kan mesin baka ai komen ka update bak complete taking kena dan sajing Arab kan kamu ni kuna kamu dah ngasih tiap hi tak private Kadam ha. dapat tiap dah private pat kalau kata mau special need or special need bakal need he ru kalau mereka selong tang kerteng common yang kan mention ko ka challenges when you said minne pila batai de sexual and relationship ka way ki challenge jong ki people With disabilities or understanding sexuality kan how do we address that namar ngila concentrate pra kata disability jong ki bakum lu kin ya kin yang kin riam kin bet ngadu ngila klat dia kata and then by the time they reach at that puberty age nagila de to ko por bakin yo menstruation ushindrang la de to ko por bo experience all the ki have kitu sometimes it is too late. Sometimes it's too late, and then then kids dang sakit behavior problems. Behavior problems, you know, ki mangi behavior problems macam day. It was because maybe they want to tell us something. They do not know. Namal baki kami ataka information. Tikim tip kum ban ong yangi, but what is happening to them? Tinggal aban share that experience kaba. I hope I can share that experience here. But I had this tokna student jonga. Well, I don't know dangret ha. The one and kakam jonga kadiba. Namo he is blind as well as deaf. Okay. Totally. Okay. So danga hika use sign language. It has to be tactile. So a lot of one-to-one hoy. Okay. I'm talking of, you know who am I talking about? The kadang happen long make close contact to kan you then unshang khmat. Then suppose that I'm teaching him something that day I remember it was K for kite. Okay. So what I do when I teach, I make sure I teach the letter, I teach the sign of the letter, I teach braille jakaban you to letter K mod you, and then at the same time we shna kata kite ken bun so the entirety of that you. Okay. Then ang shna ta suddenly ngai your erection. Okay. Tinga hato ko por tinga nang ngam khna la ang la don khun ka taru nga tiang hado wow nga pet nang tanah po classroom. Nomor ba nga tiang. Nga yo shong di tiang di nga yo shong nga pet nang classroom nga yang sa tahabar ng ni ngan liam no. Ngan liam no ta pada bo beli nga pet sendap la tiang so ta oi wala harus wala ting so nga ta. Ti hadin ni opor khat ni ngom long reu du la dom te bang ai tu la pen prasa itu nga wen ngong apa te nga pen I calm them em tu then nga sa somehow kawan hi ta ka jing as a teacher and I was a mother at that time thing somehow kawan hi ta ka yuba tanga sa explain ken but what is happening to you why balik along why do you have an erection it is normal
Jik bakla jong kadi bangat panik. So many, I'm sure, and the PD had we schools people dakat, can shock, can hot iki pa. And it's the most normal thing on earth. They calm down, batai, everything happens and kumta. And then I started. Then the next day, last dang ka plan can ban hikai sex education. Then ashna taki toys ashna tang khot yu tau we teacher ru badai meal ngong ban hikai uta kan hikai taki you no ban idal along kumtu what do you do? Hikai taki tools ban masturbation. You go to a private place. Then where is that? Identify kata jaka. You do it there. And then when you're done, you come out. You wash your hands. Everything. Tala so start kata yala jong ni so long accomplished do tamo ada can I there sedang sa ka topic ngong no teka sedang ka topic jong relationship the small story one of the stories that I have in my life that I share with everybody so that everybody understands that all these things needs to be taught. Kata mo sexuality in relationship then only can so to baka ika babaha ka basniyo kumdong man kata iki way na nishwa kata ta shikta hindi mo shikta he tadalate padete kata kan kala Teng pengila pakat patang kata ka jing kumno ka boong ki magi kumno man bikin yat kumno bikin yeng kumno long independent ngiklat na te man batai and katu what is the most natural physiology jong ki brio katu whether you children you with disability without disability pide human as long as you are a living organism that is the most normal thing that you kita ro ngiri ban so tho basai but palok kumno pha so kham e ne ka long kumno man batai na ba teng ki kim long expose mo pi ong pi man ma but ki ki jat khana ki ba teng ki tet para khana mo teng ki kata ka diga way ba ki long hikai or the people who supports them parents ki family members jong ki siblings jong ki no hikai jong ki ini sa hostel ki bring ki pay ka hostel ki kong ki all need this training actually Mday ba ong wayo kidon kami ka training na marabim jula ban chuli ong ikibrio phap ong ta ki kin det em kin makor most of the time yang atik kumta higin ong ba tamang la yo training and I speak openly about these things ti i silent in sa ong experience la jong ken pumbo long open long open jadi endo ki ju crunch pang sex education mostly tempat kipar nak tempat bahaya tempat batai be pi shai kan kibatai bet tambah hading ka tempat la school ita to kipar atau la kipar lor kidan tang kipar kila lang ya kerendang bet tong nya thu bet dan jilaran jang nya thu para bingis to ke the school pare ki ai jing kain em pang sex and sex education ki ai kalong in depth ne em pade teng ngi mar ban sai be ki kai mo ki bun ba shu skip lehi kimatai bale kumno ban le hakano rukam ne kalong kumtane kilong kibatai shai kibatai jiliu hane kibatai shai miss batai shai bet but I shy got kum ka syllabus and but long man kren kum ni as a different topic I was there so I know so ban kren kum ni as a different topic or sexuality but kum no ban long safe yala jong amar ba pechne like I said it is the most normal thing kibrian ba kim tibi ay ganong ani this it's we feel good we feel good when we experience something like that so let's do it again the one thing leads to another think even hikai hakano ka pon even stop that day bang ila so thog ila reach kata a certain age ba maybe then how do we make sure that we don't get pregnant let's be open and talk about teenage pregnancy kum kum pa ting ka don ka jing ships ear ne kum i sharp ki don em ki jing ear na ba ki don kum ta ki cases ru and kam don ka intervention te ban yarap pare kum ban prevent ki ki jing ja so kum do ba karena kalian nggak tahu umba belum non gini ban cuy deh ba pin don tan ru hadu ap sa kon ta pin ba ki kon ki la he ki sam la ki kwa te bekin man ong ta te socialize but same age group ka de ni hap ai je ke jing kai kun akan ko do banyak dai la dia ma pasti ngas pula kasni sa papala ting hap ikai ngai ko kun te ba tapi ki beliau dan nang banjit paklok ngan mobile ko kun ko ban text friend ban ile video calling blog mata slog mana buat school si slog ayo blog ang tai dia makan dua dengan penting mobile de
ban ni mix tan ngai ban ni lek kai tan bagi beri sabar ban tu bersuana wan lek kai ma apo kalau yang kita kau yang batam he pasal ya pun wa kena wala kai rasul tu yang tu kuno si lek kai lang tu parakan the sentang kan tete ya mix gila kai apa tapi kun ba wajib lek kai besna lek kai ipi lek kai bagi boys itu boys papan sedong pi mudi kan nang lanang tu protect ila dia asi kai baka pasai besni tai pasai ba bomlong kan lo ma naladi dia kau kamtam finang naladi manusia tibe kamnin ja ban sim kabu dia sin naladi pla long free pelat am biru sim kabu dia Bad ong hak ta rukam ru pade kami hap marba but ki boys ki snew pasti nama pe kumanta baksia tu khana mapi macam sebabun dia tibon. I kata kan ka rukom kumno ke beri ke PJP kumno ke beri ke kita IP kumno ke beri yang hadu kan no beri ula ban wan hajan jong pi ula ban yang ula ban sign makili yo i teduran bawan baki kwa ban i kat no ke distance kata ka di ban wan school jong pi baki di ban hikai mde ban ong ba pi wat lekai bat ki do not play with boys namar baki di basniu then that's wrong because at the end of the day we want our children baki try kin kita they to fall in love bakin ibu kin yo ba i kin yo tho kin yo khun kin yo kti pi ong no kata te pi ba pli la tien te ngasi pun cari ini nak basni nama madam da fila la kai tu po madam ki nak dakai badani batik si gidani ini ku nak tong i nak dakai ini batik si gidani haskul te kam dan problem na tam sabar ni no bai sa sport kalau yang tu bawa nang kena wan le ka madan tuition chance but kena ada Ngatay na ka perspective jing ba as a protective father kamtam ko. Kalau ta I training ye ki parents kan amar mangino hikai kanu skentangin don the most 6 hours the rest of the days kidan hayeng kidan wat family takadaw very very important ban ai kini ki ba pili manta right now kani really appreciate but ban company long aware to show long aware to show ba this has to be taken up by the government ba kumno otherwise nginding is shuro poksu dam tip area because ngala sha khot kanu sin shu apokot ban namantaki kintai with disability bangan interpret dan dia namantaki kena with intellectual disability bangan bakin amakim keren tahap lai tahap ni very difficult very very painful kerja saya kita baik kunam saya sulukan tu am siwan bibri senat ni mah beri gila tiang dah ni thut dah pak man kata katakan di becai ba tu beri sih sebut yang di pulau Jawa mau rung mami wan thiet wan siu man kasih di kunam tim tu sekarang em gibriu mat wan kasih mat wan and ngi kasih cek bilian haban ong do ya mama do thum all these has to be stopped don't come do mama don't do ini nama kini belum kami kini special ni disable kan kan ini normal nama kini disable nama kini ni ada bandar mana apa rujuk na mana apa apa tu jaga kini mak esok ban sutu iki ke jinjar dia tak ada kan tu ban iki maroi kam tam rong na jinjar memang bawa ini dalaru we lah kalau apa dia 3 kilo disable 3 tete ni one di balik ni balik dan jumut sini na tiang ni Ngatay na kanay ka jing ka banbatay siya gipapat pas ko mo ang kong rosama pi ko pa pindan ka jing ting ka kabaran kami ka ban hikay kikon kade kani ka rukam ba lada pi pim so tanan da pidan ka jingmut ba o ngam solong safe ne ngam solong shania ini ja ibril termut pi thu na iba halot kinwan kan che pi ni pa ite ile ka ta ngam so tanan te lada data man ong man chushit ne man ong man chukta ban kta ikti ne ko tamo iki bas barit te matik ka sedang na kitu ibril te ile janary tu kin sedang saban sibat ta ikti sedang ban kta hingap ne kom tamo de ka jingmut joki kalong tom we pat lada kidan hita kisain ba ngi sotho ba ngin so tanat kata kan man hikai kikon kade ka kom bikiri ban kta pi hang ni puot kom ta te ndre ban ong ba namba pingimla te ban ong ba dailit ba akashu ba kisenrang wat mi su na yin kata ka penlong lemit ka su iki ya kita ben fujit te masih kai kom ba ji kau borong ba mi pe pelok lai tu no babas no bakli no ba si kai ni kan klasut kau jing kai di ni baru buat kedai ni yang suatu ni kepai. Nah, tu kulo jong ai apa lagi option kan? Ngalah hikai soalnya kan, sobangan lagi ngalah hikai. Bah,
kan yakai kan protect dei bong yang sim kala sim ka jing kai jong yakai kala dong jing ada te ton kam ko wi kai hi ban kai bahaya lagi khun kum no ai yang ka le Dengan suka ban kli isai pada pi dan teng ki kena ki badan ka jing dona dokat mat teng ki isi no ai ladi ki don ta ka jing long insecurity mo boong bali ngalong kum ni bali yang kha kum ni bali mo ki wan ta jing mut pi dan ta jing mut ne pi dan em ki Dara so jenja pelat kawan lawan kata ka jingkran la shikran ni hela de kunta. sisa kata khun haru krogot khumra su mandam tat nang kram nang sunga tat ko la le tem taru kudu punya kang kro juga dong ni bakim nang kram punya so di god give ngaso me tangata under option su bonong so we god give is belum so la kon piru di sore di god give kan ni second Dari pi ban ta jing so you know pi jukaran pare Ha? Dari pi ban ta jing so kan jing long insecure kum no pi overcome ki dan ki bun ki ba pet jangan ni podcast na ta ki dan ki balong kum ba pi kum ni ma ki badan kum kita jing so beli nga isi ye la dia ni beli yang along kum ni pi dan ka message in em pi ko aban ai ki Da ka di bangsa kum da ngilong kum ni makna ring im de ban ong ba. Ta teng da lawan da la isungu shisha kata ka jing jenjar ta ngila kum ang amila de bare ye ngila tha balong kum de kum tam ta. Ring im de ban sob ya kata ka jing mar let's say ngi dan ulai la dan la ka wai pat ka prana ban ta jing bang da shakmat pat. Ngi ban kawai ka de bangin beli fala de bangi la be ban da ya kanu ka kapta. Kawai ka di tang kata hi bang ada la de. Bar ngadang shidong kum ni teng asosiasi ngasngap babon sen nga pandambe la dita ka jing duait atang sa duai nga aso thubi la dilo kala be banja sak mat ta tai di ban ngi ba ngi di ban la ban la kan ro nga try ka we ka approach ba bakla e ba long ba yor ba pi dan jing duna kamot pim la ban le kata ka approach ba panong e kir bakin pakat ko adults haka life jong isa ki kena kum ki kena kum i children kum ki parlo jong iki adults apa ka jing em jong iken man ong ba kum ta kan bagit ong beli film la man long kum ki way kini ki kentian teng teng being we don't him realize tama with actions with kentian ngi kum ong hi kum ta beli film la man long kum ki way kita ai tama ngi di ban pen so thu in fact ba kum bai shal ni ong teng teng ba kili mo people so no kum nga ma phiru teng don't we feel frustrated kade they don't we feel frustrated they ong i beli ka jam ni angan i tam ta it's very normal it's all right so they have to understand that it is normal. Everybody experience that. It is an emotional experience. Dangi haban hikai piki ban long resilience. Kumno ban strong ela jong ban long resilient bala ban sha because kin one be kita ki kumno ban strong ela jong but then and how do you do that through counseling. Counseling eki parents ki bakrani ki khun man kasni khna makinum ai jing hikai bakla counseling eki teachers counseling eki all those caretakers jong kita ki khna ken But he cannot want to. All the stakeholders, government ro is counseling ye people government ro. Teng you know when we go bangi dengile yalam ki khna bani ai ki bani le disability bani shim certification no bani test bani assessment ni ro ki don kam ha ka ro kam ban hikai ki no dang do na pala no ban hikai no ban krani ki parents you don't understand what they go through and then the pilong route some of people late ke kan Kalwan ka long ta you just have to be kind bo ona do ning kong man love is the only operating system. So, kubesibun biang kong, on that note, mapi love is the only operating system day. The kadiga message kaya chikin yung nong pait kinong snap jangiro bara kumjo. The kermen bapin long kawai pi kuma ongpi kamdei kata kajing don kajing pen ai jopi kum hakitiar kitar ne kad bisa pila hindai kadiga jing kumno ka attitude jong pi kumno pi treat iki way pat ndai tang iki ki beri badan kajing duna khat man rian ni loro ma tada kino yung bengi kendo kajing jing mangim tip ke kajing mot jagi ke ki bakiya ding ba ke baki small ma kajing jagi bagi sham ngim la tip kita ki baro te nathai na kaniga podcast fla ayo shibun kajing hikai kuble shibun biang pi baro lain ngot pelawan sa podcast ni wadam klet ban like share subscribe ya ka channel jungi lada pidon kono kajing small bapi ko aban share ngan sa ai pi ka link habo ka de anonymous link bapi aban share ka story jong pi lada pidon kono kajing bapi share pi ko aban ya pleasing mot lang bat ngiling ko aban ya kren ka podcast pi aban de kata nang tadi pi aban ne ka Instagram jungi adolescents unfiltered but sa following yiro hang tu nang taki content ki bangi ju bu man ka porno bless you